Interesting. There's one in this connection. There's a Hollywood actor, in Hollywood in U.S. One Hollywood actor, he got on my e-course. Un šajā sakarā ir interesanti pieminēt, ir viens Holivudas aktieris, kurš pievienojās manam e-kursam. And he was so impressed with the philosophy of Krishna consciousness. Un viņu tā iespaidoja Krišnas apziņas filozofija. He decided to give up his career as a Hollywood actor. Un viņš nolēma pārtraukt savu Holivudas aktiera karjeru. He became a brahmachari in the Los Angeles temple. Un viņš kļuva par brahmachari Losandželosas templī. And he goes out on book distribution every day. Un viņš devās izplatīt grāmatas katru dienu. And one day he was on the street distributing books. Un kādu dienu viņš izplatīja grāmatas. And there was one gentleman named Bill Clinton. Un tāds džentlmenis vārdā Bills Clintons, who used to be the president of the United States. Kurš kādreiz bija Amerikas Savienoto Valstu prezidents. And he saw this brahmachari out there with his shaved head and the saffron robes. Un viņš pamanīja šo te brahmachari ar skūto galvu un šafrāna drēbēs. So Bill Clinton walked over and hugged him. Un Bills Clintons piegāja viņam klāt un apskauva viņu. And he took a Bhagavad Gita. Un paņēma Bhagavad Gītu. So he went from a Hollywood actor to being a book distributor. Un tas ir, kādas pārvērtības notiek no Holivudas aktiera par grāmatu izplatītāju. He figured that's a better career than to be a book distributor or Prabhupada's books is a better career than being a Hollywood actor. Un viņš nonāca pie secinājuma, ka būt Prabhupadas grāmatu izplatītājam tā ir labāka karjera nekā karjera Holivudā.